Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, Универсал Кейджи каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен Ош шаарындамын. Бүгүн 10-март 2021 жыл. Ош шаарындагы көйнөк халаттарды тартып көргөзөм. Көйнөк халаттарды прямой Турциядан, Ташкенттен алып келишет Ошко. Бул жердеги товарлар Кара Суудан алынбайт. Ошондуктан аз тартып көргөзөбүз балар менен. Кайсы бирин? Мына чекеден баштай берели. Мына кара узун көйнөк канча? Кара узун көйнөк Ташкент. Жапкан жүрөт булар. 1800дөн. Булар Бишкектик фабричный. 1400дөн. 1400. Размерлери кандай? Размерлери 50дөн 56га чейин бар. Бардыгы ошондойбу? 50дөн 56. Мынанын По-разному халаттар 60га чейин бар. мына бордовый, жашыл материалы бамбукпа? Же кандай? Бамбукпа? Размерлери кандай шулардын? Кайсылардын? Мына жашыл звездочкасы менен, мына капюшону менен бордовый. Капюшон менен Ташкенттер турецкий стилде чыгат алар. 1800дөн баасы. Наркылар Бишкек фабричный. Мыналар, менен жашылдар. Алар 1300дөн. Так, Бишкек тоже фабричный 1500. Кингс Ташкент замочкасы менен көйнөк, каралар, расцветкалар бар. Фиолетовый, электрический, бордовый и кара расцветкасы бар. 1800дөн. Тоже Ташкент платье 1800дөн. Но клеточный. Алар деле Ташкент двойкалар 2200дөн алар. Розница басы, булар. Розница басы. Так, еще булар 1600дөн. Вельвет Ташкент тоже. Так, Ташкент 1800. 1800. Тоже Ташкент 1800. Бишкек фабричный 1100дөн. Кайсы 1100? Бишкек. Мыналар 1100дөн. Но Ташкент. Алар Ташкент 1800дөн. 1800. Тоже Ташкент 1700. Но оранжевый бар. Канча расцветкасы бар шунун? 3 расцветкасы бар. Булар кандай? Кофта юбкалар, тройкалар. Так, алар Пекиндики 1300дөн. Тоже Пекин 1000 сомдон кофта юбкасы. Так, турецкие трикотажи 1800дөн. 1800, да, турецкий трикотаж. Туникалар канча? Туника көйнөк тоже. Так, алар 1300дөн. Мына полоскалар Алар 1300. полоска, жок, полосканы айтасың. Жок, бул полоскалар турецкийлер. Канча булар? Алар 1700дөн. 1700. Мынача футболка, футболка же көйнөк ушундай. Көйнөк. Канча? Эмес менен. Канча көрсөт? Кофтасы менен. Узун экен, а? Узун бар. Канча? 1300дөн. Серый, розовый цвет бар экен, а? Үстү ушундай экен, асты кара экен, а? Булар кандай көйнөктөр? Алар Бишкектики штапелдер. Канча? 850дөн. Азырынча эрте, штапель. Жынсы-чы, жынсы. Жынса, оригинал жынсалардын 2700. Канча дейсиз? 2700. 2700. Сарафандарчы? Сарафандар кайсы? Мыналарбы? Булар 1800дөн. Мына оригинал ба? Оригинал жынсалар. Размерлери кандай? Размери мунуку, по-моему, стандарт болуш керек бул. 2XL экен. Канча дедиңиз? 2XL. 2XL. Халаттар канча? Шымы менен. Так, халаттар. Пандалар Ташкент. Материал модель турецкий. 1,5 миңден. Леопардовыйлар деле ошондой материал. Размеричи канчадан канчага чейин? Келияпты. Размери канча? Аз кеп каламан деди. Размерлери канчадан канча чейин? Размерлери так 46дан
50 чейин. 54 чейин, 52 чейин. Булар канча экен? Алар Ташкент 1200'den, экөө тең бамбук. Тройка, Ташкент 1600. Так, тоже Ташкент 1400. Так, булар турецкий филиалдар, совместно с Турцией неме алып чыгарат, иштеп чыгарышат. Балары. Так, 1400'den булар. Размерлери Размерлери МК'дан 2XL, 1XL чейин. на коричневый. Шым мененби? Жок, булар неме, туник дегендер. Туникал Ташкент булар деле 1200'den. 1200. Бул көйнөктөр канча? Бишкек фабричный 1200. 1200 Бишкек фабричный дейт. Мына халаттар шымы мененби? Бул халат менен ал Канчадан булар? 1600'den алар. 1600. Эти бор. Бул Ташкенттики, Бул Ташкент. Наркылар турецкий филиал. Мыналарбы? Булар канча? Мыналар гифероварлар 1600'den. Мыналар манекен дегендер 1400, наркылар 1500. Для беременных барбы? Беременный стильдер, беременный модельдер мыналар да бар. Мыналар бар? Молодежный да бар, молодежный. Молодежный модель. Молодежный модель, беременный модель. Также на беременный модельдер. Шулардын чоңдору барбы размерлер? Чоңдары ошо немеге чейин болот? 1XL чейин болот. Кайсынын размери? Канчасы керек? 48 евро. Бар. XL. Ушулар XL. Берейинби? На беременный халаттар. Канча дедиңиз балар? 1400'den. 1400. Мына майда гүлдү бамбук да, Канча булар? Алар 950'den. Ташкент. Ташкент Пошив на часовой. 950. Дагы кандай халаттарыңыз бар? Так, жакасы бар халаттардан бар. Великан халаттар бар? Великандар бар ушулардын. 60га чейин болот, 52'ден башталат. Баларын да айтып кетиң. 1400'den, 1500'den. Бул 1500'den. 1400, 1500'дөн экен, великандары дагы бар экен. Расцветкалары? Расцветка фиолетовый, розовый, темно-синий, голубой, ошондой немелер. Мыналардын расцветкасы барбы? Бар. Кандай Розовыйсы бар, и расцветка? синийсы бар. Көйнөктөрүңүз барбы? Көйлөктөрдө. Мыналар канчадан? Так, алар 1300'den. Булар да прямо Ташкенттенби? Прямой Ташкент. 1300, а? 1000 размерлери кандай? Размери 46'dan 52'ge чейин. Мына көйнөктөр канча? Взрослый. Шымы менен 1400'den. 1400 дейт. Бул көйнөктөр 1800'den. 1800 сом экен. 1800, а мыналар дагы узундары 1800. 1400. Шымы жок, а? Шым менен. Шым менен да? Расцветкалар бар. 1400. Карасы, 1400. розовыйсы. Бул көйнөктөр канча мыналар? Шымы менен, булар да? Жок, алар изножка, алар 1300'den. 1300. Канчадан? Спортивный стилдеги узун көйнөктөр. Мына bir жарым, мына bir. Размерлери кандай ушулардын? 56-гача. 56-га чейин. Канчадан канчагача? 48-56. 56. Булар 48'da 58'gacha, bular 1300. 1300 ekan. Uzun көйнөк. Aha. 1300 so'm, 50'dan 56'gacha. Клеткач? 1,5. 1,5 миң. Дагы кандай спортивный стилде көйнөктөрүңүз бар? Аркасында бежевый кандай? Полоска. Bitta kaldı 50 razmer. Булар канча? Bu yan bitta kaldı 50 kaldı. Bu yan 1,5. 1,5 миң. Булар канчадан? Stilde başka yok. Bunlar 1400 so'm kelasi. Буларча? 1,5 ming, 1400, sonra 1300, hali 1,5. Мыналар, а? Мынача? Bu 1,5 ming rasitkalar, 52'gacha razmer. 1,5 миң, 52 размерге чейин. Бул халаттар канча?
1300 taşke hammasi bor. 800, 900, 1300, 900, 1300, 1100. Yaxşı. Rozoviy xolos, miso qolganlar 1400. 1400 ekan. Rozovый 1000 so'm ekan, qolgani 1400 so'm deydi. Qanchadan shular? Bunisi 1200, ikkalasi ham bir xil. 1200. 1200 deydi. Manda необычный ko'ylaklar прямой Toshkentdan bor. Sokolov. Qancha? Bu da 1000 so'm. 1000 so'm. Bardig'i 1000 a? Yo'q, bardiq emas. Mana shu, buna qancha? Jemchuglari borlari 1000. Ha, bular уже 1,5 dan bunalar. Markizalar. Mana jemchug otilganlari, mana bunalar hammasi Toshkent. Mana 1000 a? 1000. A uni уже nachosiylar necha arzonroq. Bunani ko'rsatib qo'ysangiz, rozovый. 1,5 dedingizmi? 1,5 fabrichniy ekan. Aha, bu ham fabrichniy. Toshkent. Toshkent etiketkalari bular. Toshkent emas, bular Tursiya bunalar. Tursiya o? Endi Tursiya mana. Yaxshi qanaqa turadi, yaxshi tegilgan. Buldagi orqasida Tursiya, Markiza deydi. Markiza bular Toshkent bo'ladi. Markiza Toshkent. Blogerimiz. Toshkentda bo'ladi. Qancha? Bular 1,5. Buni ko'ylakchi. Bu ham o'zi turistik fason, Qashq Toshkent. Bular 1200 beryapti. Yaxshi ekan, buni ko'ylakchi cherni. Bular Toshkent. Toshkentda. Bular ham ziyorat. Turkiyadagi bormi bu yerda? Tursiya qanchada? 1200 so'm qilib beraman, opam. Yaxshi. Mashinalardimi? Shimdular, shimsiz, qancha razmeri? Qanchadan qanchagacha? Mana bunimiz Toshkent 900 so'mdan. 6dan 52gacha. Bunani men 18 bilan 50 ga qoldi. 900 qilib beraman. Mana 1000 so'm qilib beraman Toshkent. Mana bu 1000 so'm. Mana 900, mana 1200 dan. Spasibo. 3 ojalarni tek tashlab qo'yishim. Buldagi? Bu o'zinglarcha yashimi Buncha o'zinglar bu. Qancha shu? Tunika. Buni 900 deyapman, 800 qilib beraman. Xalatlarchi? Xalatlar 600, 700, 800 o'shanda. 600, 700, 800 ekan. Uzun ko'ylaklar? Uzun ko'ylaklar. Har qanday uzun ko'ylaklar. 1000 so'm. Bunalar 1200 dan. Bunalar 1000 so'mdan, bunalar 1000 so'm. Razmerlari bor, a? Bor. Bunalar 1200 dan. Bunalar 800 so'm qilib bering. Bir qoldi. Bunalar ikkosi 1000 so'mni. Bunalar sportivlar. Bular 1200. Bunalar 1300 dan. Bunalar ichida jengi deli bor. Usti deli bor. Qanday sutlari bor shuni? Suyuni qarasi bor. Qarasi. Qarasi kofe bor. 750 ekan bo'lishbasi. Беременный ayollar uchun. Bulardagi qanday? Bular 800 dan. 1400 so'm ekan. Sportivniy ko'ylaklar. 1400. Ko'ylaklar 1,5 so'mdan ekan. Bardig'i 1,5 bu? Bardig'i 1,5 deydi. 1,5 so'm. 1,5, 1600 Турецкий. Kardiganlar. 1600, 1,5. Macıltıraklar 1600 deydi. 1,5 bular. 1,5 bardığı. Bir yarım min bulardağı. 1,5. O? 1500 Tursiya kardiganı. Ayollar ko'ylakları 350 so'mdan 1000 so'mga chayn ekan.